Znate li vi što je, Majo, Što? znaš li ti što je prava ljubav? Znam, imam je. Jesi iskusila pravu ljubav? Jesam. I ko je tvoja prava ljubav? Zašto si prešto vježba? Ko je tvoja prava ljubav? Sad, Matija. Ima ih puno, ali ne znam na koju pravu ljubav misliš. A koja je tvoja prava ljubav? Čekaj. Nećemo sad o meni, sad govorimo malo o mom autu. Ne, govorimo o pravim ljubavima, ali tim ljubavima prema automobilima i motorima, recimo. Gospodin Real iz Požege ima svoju najveću ljubav u životu. A one? Java. Java. Nije san, nego java. Motor Java. I evo priče. Čudne su naše ljubavi. I dok ljubav prema drugoj osobi bespogovorno prihvaćamo, ljubavi prema stvarima koji put nam djeluju čudno i neobjašnjivo. U cijelom svijetu ljudi jednostavno vole automobile i motore. Gospodin Vlado Real ljubi svoju Javu. Pred nama je jedan poseban motor koji je samo godinu mlađi od mene. Radi se o čemu? Java 175 češka proizvodnja. Dakle, iz 1968. godine. Pa kak je to iz 68. godine, a ovako učuvano? Mislim, sve je bez greške na njemu, ovo je sve, vi ste to fino mazili? Fino smo mazili, održavali. Da. To je vaš motor, baš. Nitko ga drugi nije vozio. Niko drugi. Ni sin nije sjeo i vozio. Kak i on, neće. Ne smije. Ne. Bravo, ne bi mu ni ja dao da vozim, da nešto zbrljavi po njemu. Ali, ovaj motor u to doba, 68. godine, ovo je bilo pravo čudo na dva kotača. Je, bilo je pravo čudo. I po svojim tehnološkim rješenjima, i izgledu i po svemu. I u to doba kako ste se uopće odlučili kupiti motor? Pa volio sam motor. Svi su imali motore, pa sam ja sve kupio sam si malo veći motor. Ne, pa ovo je taman onako treba biti. Da. Dakle, u ono doba ovo je ko danas da vozite recimo 600 kubika nekako. Pa je, da. Sigurno. U tom rangu je. U tom rangu, da. Dobro, je li to bio magnet za žene ili... Ma ne. Pa nekad smo mi daleko od grada i onda moraš imati neko prevozno sredstvo da možeš doći. Da. I na posao i... Gdje ste najdalje se vozili s njim? Pa najdalje sam, pa išao sam par puta u Osijek, Zagreb, da sam najdalje, u Beograd sam išao po rezene dijelove, od tamo je bio glavni zastupnik za te Jave. Balkanija, Beograd. Gledam tu po nekakvim detaljima, puno kroma, što je onak fantastično, ali ima tu nekih i tehničkih i tehnoloških rješenja. U to doba nisu trebali retrovizori, ali tako? Ne, zakonski nije trebalo biti. A sad, pošto ga ja vozim, lakše mi ga zavoziti. Po pitanju registracije ne treba. Iako motor iz tih godina... Ne treba im. Ne treba ni... Žmigavci također su naknadno dodani, jer u to doba nisu treba. Nisu treba, rukama se pokazivalo. Ali mi sad gledamo takozvana upside down vilica prednja, dakle to su tehnološka rješenja najnaprednijih motora današnjice. Pa da, to je ništa nije, to je baš original tako. I puno kroma. Kroma, da. I sada pitanje, svi pitaju kad vide motor, koliko taj ide? Koliko je njegova maksimalna brzina bila? Pa 110, hajde. 110, 105, 110, to je. Maksimalno najljepše radi na 80. I danas, nakon toliko godina, koliko on sad može potegnuti? 100. Dakle, nije se dogodila nikakva razlika da on sad ne može? Ma ne, 100 ide. Ali uloženo je puno truda u njega, da je on doveden u ovo besprijekorno stanje. A je, puno je truda uloženo. Nešto novaca isto? Ne smijemo i znati koliko novaca. Ne smijemo nikom reći. Nikom ne smije znati. Dobro, ali vidi se da taj trud je donio rezultate i da ovaj krasan motor danas izgleda gotovo isto kao i prvog dana. Koliko dugo ga uređujete? Pa možda 4 zime. 4 zime ga uređujete. Dakle, kad zima dođe, onda je najljepše. Da. On je bio na tavanu i par godina i onda možda prije 4 godine sam ga obnovio registraciju i... I sad ga koristite fino za vožnju malo? Za vožnju, da, kad je lijepo vreme. Odlično. Tu sam vidio i neka rješenja, dakle i kod startera. Da. Dakle, sad je starter, da. A kada se prebaci na drugu stranu, onda je mjenjač. Mjenjač, da.
I poluautomatsko kvačilo. Kako su to rješenja? Pa to danas nemaju najnapredniji motori. To su Česi imali rješenje. Da. Jako dobro. Koliko vam sad, recimo, uložili ste puno vremena, puno novaca, koliko jedan ovakav motor može vrijediti na nekakvom tržištu tih oldtimera? Pa traže možda 20-30 tisuća kuna, ali ja ga ne prodam. Za ništa, ali? Ma ne, za ništa. Zaljubljenici u motore svoju ljubav iskazuju najviše od svih u automoto svijetu. Gospodin Bill svoju ljubav ne bi dao ni za svo zlato ovoga svijeta, jer to je prava motoljubav.